Mana lu? Mau mancing? Mancing? Ya. Malam-malam mancing lu. Oh, enak. Mau ikut? Males. Udah. Gue bayarin dah. Nah, Erik lu mau? Iya. Bener lu? Mau benar. Bener? Ya, ya. Bentar ya. Iya. Dah. Lah, yuk. Lu begitu bakal apaan? Mancing lah. Nah, nggak usah. Di sono harga udah termasuk joran, tanggok, sama ember. Udah ada. Bener. Iya, bener. Lu taruh di sana. Emang lu mancing di mancing? Ini deket. Masih jauh. Enggak. Pada mau kemana sih? Mancing, Pok. Mau ikut kok? Saya bayarin kok. Ya. Belang banget. Apa kotor? Lu tahu nggak? Apa? Yang tadi Popo gendong tangan. Di belakang gue. Iya. Kenapa, Bang? Tuyul. Tuyul. Iya. Asal tahu lu. Iya, kalau kata orang dulu mah kalau orang jalan gendong tangan punya tuyul. Lu ngarang aja lu. Iya. Gua orang dulu. Sejauh. Itu dikit lagi. Ah, yalah. Lihat yang kecil dua. Aki, udah nyampe. Nyampe. Hah? Yang kecil dua. Nih, pegang. Ini mancing. Iya, itu apa ambil yang gede. Mancing yang bocah ini mah. Kenapa sih tadi lu nanya gua mau kemana? Ini mau mancing. Ini gede nih. Hah? Lele. Ah, udah. Lele.